Assalamu alaikum, daha bir жолу волейбол сүйүүчүлөр. Азыр мына Өзгөн районунун айыл өкмөттөр аралык достук мелдешинде 4-орун жана 3-орунга беттеш жүрүп жатат. Уткан команда 3-орун, утулган команда 4-орун болот тугандар. Мырзарык командасы менен Заргер командасы. Келиңиздер тугандар, оюнду көрөр замат лайктан басып коюңуздар. Бул финалдык беттештер. 3-орун жана 4-орунга оюн тугандар. Заргер командасы жана ошондой эле Мырзарык командалары. Эки командага тең ийгилик каалайбыз. Азыр финалга чыккан командалар Жалпакташ командасы жана ошондой эле Мырзаке командалары финалга чыкты. 4 жана 3-орунга Мырзарык менен Заргер командалары. Бул 4-3-орундарга оюн. Kosmo var. Kosmo yok, ilgiliksiz. Top Mırzarık komandasında. Yaxşı top ötkörüdü, mıқты. Mırzarık komandası. Молодец, Заргер командаларынын оюнчулары мыкты чабуул жасады. Красавчик, красавчик, силерде шанс бар азыр. Ой, Азамат. Бұл жерде Заргер командасының ойыншылары Космода мықты. Ачко. Мырзарык, духту көтөрөбүз, духту. Жакшы. Ой. Kosmo mıқты. Заргер командасының ойыншылары Космоға тиіп қалды. Өте бүйір қызған ойын. Ойыншылардың дағы деңгейлі күнден күнге өсіп баратқан байқасақ болып, себебі бұл 2 неделяда бір өтіп тұрған, бір айда 2 жолы oyun ötkөрүлүп жатат. Өзгөн район айыл өкмөттөр аралык oyunu. Достук мелдештер Москва шаарында эмгектенип жүргөн бир туугандарыбыз мына азыр деңгээл ушунчалык өскөн oyunculardын oyun көрүп атасыңар өзүңөр. Азамат, Пуля. Ой, молодец, чабуул мыкты. Мырзарык командасынын оюнчусу. Өткөрү бар. Пуля. Ой, молодец, Пулянын көрдүңөр, соккусун 2 тосмонун ортосунан кетти.
Tuğanlar bu hazır finaldik betteş. 3-cü orun jana 4-cü orunga Zarger komandası менен Мырзарык командалары беттешип жатат. Лайктан басып коебуз тугандар. Сиздердин ар бир баскан лайкыңыздар биздин каналдын өсүшүнө күч дем берет тугандар. Андыктан лайкыңыздарды аябаңыздар. Мусулман бир тугандар дайым бири-бирибизди колдойлу. Ең жакшы, ой Азамат, мыкты чабыл. Мырзарык командасынын тарабынан болду, ийгиликтүү. Красавчик, Заргер командасы чабыл ийгиликтүү. Топ өткөрүү бар Заргер командасында. Көрүүчүлөр, кызытабыз, финалдык беттеш. Ана күйөрмандар барбы? Колдоп турабыз. Ой Азамат! Бул жерде рикошет болду. Сокку бар, бирок так эмес. Космо мыкты. Жакшы экинчи линияда мыкты сокку. Пуля. Бұл жерде Мырзарык командасының ойыншысы Космоға келген. Жақсы, топ алтері бар. Азамат, красавчик. Бұл жерде эмоцияларын жашыра албай сүзүшүп та кетишип атат ойынчулар. Молодец, топ өткөрүү. Ийгиликтүү Мырзарык командасы. Кубаттуу сокку. Ой, Азамат, пуляны тосуп койду. Топ өткөрүүдө Мырзарык командасы катачылыкка жол берди. Бул жерде мына көрүп атасыңар, оюнчулар өздөрүнүн эмоцияларын оюнда билдирип атат. Заргер командасынын оюнчулары мен башында бул мен жеке пикирим болчу, фаворит болчу. Бирок оюн деген оюн экен, топ оголок дегендей оюну бир аз жүрүшпөй жатат. Топ өткөрүү Мырзарык командасында. Пуля! Ой Азамат! Пуляның соккусын көрдүңөр. Мырзарык командасы ийгиликтүү. Kuyarmanlar kolda koştup durabız, finaldık betteş. Oy Azamат, taraqla çıkıp attıldığı sokkunu. Kosmo ийгиликтүү, görüp turgan.
Mırzarık komandasının sokkusu. İyilikti. Mırzarık komandasının Çavulu ilgiliksiz. Top oyun talasından sırttan çıkıp etti. Oy malades. Karagılaçı kanday mıktı kombinasyon. Yazguru var. Mıktı. Oy malades. Mıktı Çavul. Zarger komandasının faydasına. Malades. Oy azamat. 21-20 esasında Mırzarık komandası aldığa çıktı. Жақшы. Osman mıktı. 22-20. Mırzarık komandası aldı da tuğanlar. Azamat. Osman. Oldu bırak ilgiliksiz. Top Zarger komandasının faydasında. Top alıda Mırzarık komandasının kataçılığa yol verdi. Oy azamat. Mırzarık komandasının oyuncuları mıktı. Çavul uyuşturdu. Top ötkörü var. Üzerinde. Calburu jasayın deşken. Yok ilgiliksiz. Fulya. Zarger komandası iyilikli Çavul oldu. Karagılaçı kanday mutlu Çavul. Ötkörü var. Malades 3 blokun üstünden vurdu. Attıganlar Pulya. Mırzarık komandasının oyuncuları Tosmova teyip kalgan. Şot, пожалуйста. Zarger komandasının oyuncuları Ötkörü'de kataşılığa yol verdi. Mırzarık komandasının oyuncuların faydasında. Buna görüntülerdi manaylarısız. Oy, öte жақшы 5. Oy azamat. Şottu ko'rsatib qo'ychi.
28-24 esasında Mırzarık komandası İngilizce jetip жатқан, degende Zarger komandası 25 oldu tuğanlar. 25-28 esasında Zarger Mırzarık komandası keçiresler aldıda. Buna Sovet körüdü Kulya Krasavчик игілікті Mırzarık komandası top alуда қаташылыққа жол берді. Жақсы. Ой, молодец. Zarger komandasının oyuncuları Osmoga tiyip kalған. Out. Öte büyük kızıktan oyun tuğanlar çınında. Bu yerde düşünböçülük. Buna tuğanlar hazır. Olaştan taktık jaralat. Bu yerde top oyun talasının sırtına düşkön dep жатышsa, bir komanda oyun talasının içine düşkön dep atat. Mırzarık menen Zarger komandalары 3-cü жана 4-cü orunga betteş bolot. Buna tuğanlar hazır. Bu finaldık betteş. Finaldık betteşte sözsüz talaş tartışlar bolot tuğanlar. Hazır 3-cü jana 4-cü orunga oyuncular talaş bolot. Bir komanda top oyun talasının içine düştü dese, bir komanda sırtına düştü. Top Mırzarık komandası paydasına oldu. Niye talaş bulup tutundu? Kol çekildi. Buna tuğanlar hazır. 3-cü jana 4-cü orunga ayabagандай bir жарым saatlik talaş boldu. Men толугу менен тартпадым тугандар. Hazır spornoyda tetişti. Top Zarger komandasında. Судья, свисток! Mıhtı Çağıl Mırzarık komandasında. Linyadan çık olalım jigitler. Jigitler linyadan çık olalım. Şey. Top Zarger komandasında. Şındığında жарым saatlik talaş boldu hazır. Talaştan taktı jaralat bana. Tuğanlar Mırzarık komandası 3-cü orunda jengip aldı. Zarger komandası 4-cü orun. Kutuktayız tuğanlar.